Sa mnom je Martina Bukvić, plivačica 11. aprila, koja je juče otplivala nacionalni rekord na 200 metara prsno za devojčice do 18 godina, iako ima tek 15. Pre svega, Martina, čestitke. Reci mi šta ti misliš o svom dosadašnjem nastupu? Pre svega hvala, ali iskreno stvarno nisam očekivala da ću opet tako dobro vreme, iako sam došla iz punog treninga. Baš sam zadovoljna i nadam se da će na sledećem takmičenju koje je državno i koje će biti ciljano i temperano takmičenje biti još bolje vreme. Juče si na 200 prsno glavnog konkurenta imala svoju sestru. Reci mi, kakav je osjećaj plivati protiv starije rođene sestre? Pa iskreno navikla sam sad da stalno plivam s njom i treninge i takmičenja i moram priznati da sam imala malu tremu zbog toga. Iako je ovo mali bazen, na njoj i više ide mali nego meni, jer imam dosta loše noge i slabe okrete i podvodne i onda sam iskreno imala malu tremu, ali izgleda je bila sreća na mojoj strani te večeri. Reci mi, šta očekuješ od svojih nastupa danas i sutra? Pa danas mi je 100 prsa i iskreno nadam se da će biti još bolje nego 200 i da ću opredati najbolje vreme, a za sutra 200 kraul i 50 kraul. Nadam se da ću ući u polufinale sa 50 kraul i da ću što bolje opredati vreme za 200 kraul. Hvala ti mnogo i srećno u nastavku takmičenja. Hvala.